Sanibona. Niyaphila. Kunento abantu kumele bayazi bafowethu. Uma ngabe uthenga isiwasho, uma ngabe uphiwa isiwasho, kumele laphi kuwumsebenzi wakho ukuthi mawufika ekhaya ushisele impepho yakini. Usibike idlozini lakini sizokwazi ukuthi samukeleke idolweni zakini, sikwazi ukuthi siconnect nazo bese siyakusebenzela. Because abanye abantu bathi imithi ayibasebenzeli ngoba bayibika ngedlozini. Idlozi lakhe kumele livumele umuthi ukuthi usebenze emzimbeni wakhe, especially mawulandile kumele laphi mawuthengile. And enye into mawuzosebenzisa isiwasho, umuthi olandile kuwumsebenzi wakho ukuthi ukhulumise utshela ukuthi ufunani. Awukho umuthi okhuluma ngabe ungawukhulumisi wena. Angeke umuthi uqagele ukuthi wena ufuna ukuba muhle ebantwini. Angeke umuthi uqagele ukuthi wena uya-interview kumele ukwenze izinto zibe lula. Ngomele ukhulumise uzokwazi lo muntu ukuthi masufika wenza umsebenzi wamukeleke ethongweni, ukuthi masuwamukelekile bese uyangena egazini lakho bese uyakusebenzela. Abantu abayike into yokuthenga iwasho bese befika ekhaya beyifana nje emanzini begeze bethula. Yibo labantu abagcine bethi kusasa iwasho zikamkhulu ndawo ezithi ayisebenzi, iziwasho vela ayisebenza zingisebenzele mina. Ingoba wena ukwazi ukukhulumisa wakwathi umunye kunamandla okuphila olimini lakho. Khuluma, umlomo baye bathi uyadala. Khuluma ngomlomo wakho wena, siwasho njengoba ngosebenzisa namhlanje. Ngicela ukuthi ungivulele indlandla, ngicela ukuthi ungikhanyisele lapha engaboni khona bese uyabona into zakho zizokuhlangana. Angeke isiwasho siqagele ukuthi ufunani wena. Asiyena umuntu phela, angeke siqagele imithi esikukhulunyiswa lapho ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi ngimbe siyakusebenzela. Niphile nje bafowethu.